Hello, mười lần thì nhị mày. Awang ne apa kawang de menyong panang. Tini o tawa kawang tisiwa hem chalo hunang tawa. Yop nok da pai hunang hayang pui kembu yamai hayang pui so janga kawang tisiwa hem chalo hunang. Hem lok sauma tawa pavanja I hunang. John 16 verse 33. Apai naman chingmai ngolak chingne. Tawa naman te tau yen ngau nang. Katong nyu ma naman sau silak hapui wong nang ya. Tawa katong nyu ok yang ki. Kawang ngau nang tawa hem chalok neng. Katong nyu te jesuwe wangngai ya apai. Teman Kristen lancing na sangai po. Hapui anu kata la ne hatau ya sing. Ito ya katok te tam. Chiso yang awang te ong te ki. Ifayak jai kau mengolak. Wang tang ta ton ep yang teman ten nheng nang. I phải trên tơ ngô lạc chinh nè se. Chỉ su yang yi pu na wang tang pen la no. Mang khok sa tơ ngui yang bông tơ yu. Apui katong nyu ma pu yang yi pu cheng. Awi chu ma u ta ngao se pang. Chi so yang wang te ong te ki. I phải yak cho yi con ma ngô la. Wang tang ta tan e biang te man ta nhẹ nang. I phải trên tơ ngô lạc chinh nè se. Jesu mình mau pa ya phải pa lan mai tâm. Cả thong như mà y tơ tang pe mà to. Di bulan na hui iya yang yi nè tâm. Hapui ite hu sâu 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 tâm. Chỉ so yang wang te ong te ki. I phải yak cho yi cao mà ngô lạc. Wang tang ta tan ep yang te man te nheng nang. I phải trên tơ ngô lạc chinh nè se.